emakhosini umhlambululi samba singamabutho singabemvelo bantu abadala amaphupho ngiyanicela ungangisendeli iphupho ungangitsheli ukuthi uphupheni cause ayibalekanga kumina nanoma ngabe ibaleke kanjani kuwena ngoba kuyabonisa ukuthi makube uconcern ukuthi uphuphile ayiqondakali into lo iphuphile noma awukhona ukuyihlaziya please mawuphupha usesene like kusho ukuthi ungaze ungaya ukuyobuza mawusakhona ukuphupha kusho ukuthi ungabuza angazuthi kuyazwakala na ungabuyela uyobuza nanoma ungashuncisanga impepha kodwa before ulala uthi ngeke ngaba nesibonakaliso sephupho umention only 2 things osazi remember osazikhumbula and then uthi ngicela ukuthi nongembulela ngizokwazi ukwazi kahle wazi ukuthi mawungaphuphi noma ukhohlwa amaphupho you are dead spiritually ufile ngokukamoya uma ungaphuphi noma ukhohlwa amaphupho ngenzeka ukuthi kungazameka ikhambi kenzeni ukuthi uzame ukuthi uphuphe ungaphuphi noma ukhohlwe amaphupho lapho uyabonisa ukuthi le edlozini kukhona into engekho right kukhona amaphupho so obvious because of now uyamthola umuntu athi ngiphuphe ngigcoke ingubo emhlophe mina ungithole 5 years now since waphupha le ngubo emhlophe mangizombuza ukuthi awukaze waphupha into nje ngingayiphupha koko 5 years back so ningalinge niyenze ngathi amaphupho enu aserious yethi niyadelay nokuthi nanoma niphiwa ama instructions through iphupho anikuyenzi konke lokho uma uphupha isilwane esibukhali singayenzi lutho singekho violent kuwena singekho against you wazi ukuthi uphuphe kukhona ukutshelayo akusona isitha nanoma ungayibona inyoka emnyama kodwa imile lapha phambi kwakho wazi ukuthi akusona isitha uma uphupha isilwane esibukhali sikulwisa then sikhuluma ngesitha nomuntu olwa naye asithi lo muntu niyalwa nje remember your daily thoughts become nightmare at night so kukhona lo muntu olwayo naye in a physical world like emsebenzini noma endlini once ungamphuphanelwa ikabili it's either yes ihambe yaze yayofunelwa amakhambi noma ingqondo yakho idlala ngawe remember ukuthi vele nisempini ikabili so baningi abantu abaphupha abantu engasibona abathakathi bempilo yabo kukhona lento ukuthi basithe the weakest person namhlanje lo muntu umoshakalelwe igama ingakho sithi hlambululani ngoba abathakathi bakhona ukuzisitha ngani abathakathi bakhona ukufihla akekho umuntu o sweet njengomthakathi uyahleka uyasmile kanti ebusuku uyazi ukuthi uzisitha ngabantu kungenzeka ukuthi wena lokhu uzondana nosisi wakho uzondana nobhuti wakho uzondana noanti wakho kanti iculprit yilelo kinihleka iloki inlalela nithi ilokithi hawu shame hayi man nami ngimphuphile so into kamoya ijulile fundani ukuhlambulula kuhlambululeka ngisho namaphupho ngoba lokugaba lokufutha kuyakhona ukususa insila ofakwe yisitha so iphupho kahle makube uphuphile wanga understand hambani imvelo hamba entabeni uyokhuluma uchaze hamba uye emanzini uphahla ukuthi ngicela ningembulele ngephupho ngoba kuyenzeka ukuthi lekhaya uhleli kulona ilona elivimbayo kakhulukazi makunesilwane ngikachaza ukuthi ikhaya elihlushwa amagundwane elihlushwa amaphela elihlushwa i-bed bugs inkonje imbungulo ama spider web ikhaya kakhulu elinesilwane so isho ukuthini la those are signs khaya elivele kununge nje ama signs so la kunesilwane khona amaphupho ayalahleka amaphupho ayakhohlwa kunesmell nje esi unusual uyawuzwa ikhaya kumele libe healthy man kunganuki into ethize enga-understandeki so ngiyanicela amaphupho ningangithumeli neBhayibheli elide ngicela
ukuyobona ungazi. So ngifuna ukwazi ukuthi uspecial kangakanani ngizonaka iphupho lakho. Ngivuka about 100 messages elakho yini ocabangayo nawe ngokomqondo ukuthi lo muntu uzolalela, ngilalele nje leBhayibheli ongibhalele lona. Please, uma ufuna ukuhlola mina strictly, uma ufuna ukukhuluma nami strictly, it's all about what? I consultation. Please don't forget to like and subscribe.